Yo abradi abi ni meke na me nyame kecheme he na no bi chekwa no tralo won banye de manye mene won kwenye kemba ribi multimedia ni fi money ne no mene nya ba no wo he osu night market mi kenya na he wura mo nya ba na ke no enyo wo himbe mi won fi yala shi ko ba she market ne mi won ake me ni yo market me tomo amenuku epu ake nuku iba ene wo won chi wo benka me ko no wo bia me kajabeni yala ne ba ne na agba ni wona ye market name ke wono ya ye bi ne no jino ni oba wi ye bi ne acho mi ni otu shigbe ni me fe ke cho meji papoche ni wo oba fo wo isla kaji wo ba oba na wonye me ye ni wo ka me agbasane o anyeme mletwane woni ni hye wonye nyu ekome no ni achole na lamle lente waji enhye chon na nye chon nu tumo na echun e bi ne eke wocha wo sandegba no enye yu o fa ne mineka acho mi ni otu alo papoche mi ni ji ogbe fa ne mo acho mi na lamle cha go je lantejan we e fo wa yo o fa na ji ni yo iho ni night market em iho provisions yo o fa ne wo fen wole ake kejebe san ne wo ye mancheme enyo ye osu niji ni kinka ke ni dowu alomi male eshilatu eshilate ye mokumi ejemi niji ni kinka ejemi wo hien no kamoji ekule abatrashi kuni ayu kuni ni owu echano alojina kan shi eyabale na kabino wa anu aweku wonta wona boni na agba ni eyo alo na agba nyen na ye nyen market na mi keka mi ko meto susu mo shikun ebi oni mancheme akuchi ya mancheme tashi ni ashishe onu fe onu efi ofo boni mo fe mo ba nu ewo shishi shi kemi nkwe ebale na kan oni han ko na kan kun to boni abafu manchene ni efe riri aka wonu aka wo ka wojela ke ni bi ni ya no keka ko meto susu mo shikun ke ichi elu epe na tashi yogba aba foda ka ba ka ba na jala nye alo jala cheni ku owono ye bi kaka wa wie for month to nyonkobe semi nyonkobe mi kaka ba wie na kan mi neke mo ko ke tejala ehi ni bi fe ochi ke ho eta ke tejala ko wo ke neke ke ya neke bi ni ma ho chi ni aka chi wo ke wo se ka chu ni e ba gba na e ja ke je won che wo shika wo ke chu wo ya wo mempi wa kolo wo ke chu ni dagbin wo pio ne ke lo ne shika ke ipa wo ke ya he ne ke manya ni ke wa mashi ni aka nka chu ni aka komi ka aka mi shikun ma he ni bi fi o ke na aka shi ma he ni 50 ma he 20 bona fe ke me ke woni ho na aka ne ke be mi bank shi ya he fe ke ba mamoshi na aka mi aka shi nka chu ni e ba gba na fi o yo instalamle tumoboni oyu ole ni tun ake be numu efun ke gbejano to ni yo su ne e ke na gba baba e han nye jala yele ye bi enem shi miniji bun osusu mo age boni awo ekombe awo enyu awo eten ekegbe ye ko bako marketem ni han ni kule jala yele ebashi alo etewen nojino ni wota wona han ni mami fe riri ene fe ja ke shi mo ko shi gbe ke nje kwa ka ahin kan te bi na ka fi mo ko jomo ba ke shi aka aba ni kegbe ko ta shi no aka na me na member han ni ashini mo aba shikeji akuche ya mancheme ni woyo tumalata mancheme ne manche ni wo fe ashinte manche akpe na fe amefe block ome na metashi ni amesusu wiye eke ni ashini mo baba aba eke wo fe esa wo fe wo ida ke inkucho manche nu shishe mo nu shishi eke mi ba yue no ba ni mo manu shishi shike ebele na kan ye han ni ashini mo aba ni ba yin be ne yo ole ni wo na kan no ida mo ko ni ke baba he ni ejala ke aka abai ke fe ti e ho twen mi enu waje pe ba ye ni mi wo jira ni mi ho ni yo wonyami yu ani ba wi ka chonye wonyami yu ani ba wi ka chonye klenklen ha wona wole ake abachi market na ni aka ho ni bo wonu nu ngana kan ni awe shama na usuku sane ju kwa memba na na usu na meka waga ne kan bie ne kan ho ani ne ka chuni shi aga mekmeke so wa mekpon ke ho sani shukuru amemba ke wo before ka ochi nation aba wole na aba na usu ye bie market magashi jilaye ne ke bie ne ka chuani e ka mo fe ba na bele ba fe shan yeko
Oni efe to mo no ko ni to mo. Lockdown ba jo no ni jiji o na na. Yo stand no labor no wie na kan ni. Wo bia ne truka keje balake ake abatwa ne kan da fi ne bia ne no ake angajala na koni afunu mu edani nye bajala te mini ji na gbaji no ne kwa ba. Ofa ne kwemo ma bi no ka ma wi. Na gba ni yo na jagesi. Sani shukwa make wo before dani be anya sha me wi ko. No da ke truka ngmene. Truka bo yan ma 100 no kata shenshia. Lolo ba ya because be aboni amewi ko. Mlege koko nwo na yan wo blodo pi. O sani shukwa me wi before dani be anya she. Oko e ka mi ma na ga blodo cha ga shi o sha na ga blodo am ya ga ne ga be afun wo manche o wa touch work ba jo. Sha wi ko. Ofa ne wa be onupa ye jala. Enupa e jila. Wo ko onupa e ba ka enya ke boni no ni mancheme chuke ba. Wi mo ni mancheme chuke ba na mi ni ji no no ba fe. Imbele go ni make. Shimono ni to me nga ba mi ando din ka ashia. Ka ga nya 2 days bo maya. Keji Ke bale truka. De ba wi ga shi to mo Saturday na ke Saturday sha flesh wo ka ji Saturday. Belu ele ba wi le truka o ni aka do ko ma ya wo ka ta sheshia. Yo enye no le oba daboshi ojugba enye ofa na mi ndi ogbe. Acho mi tele. Acho botele. Fine. Ofa je mo mi ojugba acho mo mi. Na ye motele. Na ye motele. Ofa na mi ni won e bi. You fine home. Omo. Fine. Omo na ho. Ke floor. Ke floor. Fine. Yo ofa na bi ake me ko me cho hin amewi omo ake amenu ya ake abachi jala na alo abanga mo shapo koni akachuni bohonu he na kan Fine. bohonu he na Fine. Mun la kan nu aka ke abanga mo ni bi woka chuni woka ya nu wo ba won ke ni wo ofa ne ke ba na kan mini ji na gba ni ke ba ha market alo nyeme nye ho ni e bia e ba gba wo 9 pi chon ake wo te me ko me wa ye wo jala omo me ko me ho ameni 2 days ke ni bi omo bona wo ke fe la kan wo ni homo e ba gba wo na shi agbene ho boni atu mancheme ye mami ni benu ba anu agweku e na eke na agbaku ha ko nyekula o da bi jila mi ele wo be na agbaku ye manche wo mu be fan aja ke wo benke ami ye nyugba gbo na yin sanu kokura be bi na me wa me benke bi da bia me benke bi egbe kura wo ka me mi jeke wo wa dabo shi do ba o ra yo abrade abi be wo fe wonu wo nyan yu boni ewe mo yo le di ake lelen atu mancheme enyo kete mami moshi no ke na gbakubako market mi shimo abachi jala na naka ho ni gbeyan lo gbe ten noji amena agba bia na eja ke ame ho ni ni mekume ya ijala na meke ho ni omo ewo ke bale na kan be nyomo boji no ni baba ni ami ni wo ma bi wo ko ekoni wo ke wo ngawo aba ekole o ba sumo koni o ke wo aye jala alo o ba sumo ndo twa oni homo ni aya da fi ke chon wo ne ke wo pa na no e chenchon wo ke pa yibo ko me ba ahweshi koni o ko na kan yibo ko ndo twa koni wo gbla mi ke chon bo boni gbe no ni ba chon do ba nyon ke wa aye jala ye ne kan wo tv ne no ye radon bladi abi fi ake wo ni ne se wo yen ku me no ye bi ene fi ake efita onupa ni ko ojala no e wo le hun e ba chon edwemu alo e ko ba gbasa ne fi o ye neken anga shop alo achijala na ne manye ofa ne ti achobuten Achomi akwo boni ma bi chomi ji anye ofa ne mini potenji bo ye jane no jano irupa ajibo jano yo nupa ajibo ofa mi di no no hon e hon lo na asha ne ji shitolu all right ofa ne wonu he ake alo me ko meto he yu mu ake shi yala na ba fi e wo ata no achijala na alo anga mo shop e ani onu he na kan wonu na awie na ka shi wo bi me ni no ni wo na wo le ji ake ke onu pagbo je osu ni epe efe ko onu pagbo anga mo shapo no wo na anga mo shapo eji oblayan bi eke kan me yan ko onu pagbo e wo ka me pete shapo e ma me lo ni bi wo ka fe manche la wo ka fe ni ke no ani titi na anga shapo e ni yeli no mo le akekwa aka wo ka hon na ake bu ko abaya la de ko le mufu sade na no ko eye jano ne efo wo wojila mu e be baye sibe ka ke ma ka hon ne me ni yo gbe ahe e ko le onu pa ko mba beneke lo le ba woja egbe ebe fo
wo ne ka wo ojila mi wo bi e wo akekwa aka ho ni aya keke omoyemu ko ni shira shira ba jala mi ba yi ni si shop na ka anga le mi ne keke mi ye shop ma fu ase aya ke obranya be ba pa kan mi hin na baba wo fe manche ya la afi manche ya la keke aba lo ni bi keke ni ye bi an manche le ko yo be nya ko keke ma bo suwe moment be ni twa ke bona fini obranya be ke gidigidi aka botu mu ko shop mi ni e abalaga ya bonyomumu aha ma be shije ni yeli ni ena aka ho yo be ke oba bo onye tuye be ntwa gele mo ebafu sane no eha wo ni twa ke be boni wonule alo boni menkunku menule je na kanji boni ni eyole ha oba da nya kokko oba da bo shojugba oyira don yo be tuebolo ke lumo ni yo pane no boni sane etele na shilololo wonye won mi lololo eni anukwale ko ho oba na wonu eke yo ablade abi ni me ke na me mletwa na nye nu wo he keje osu ni ami lolo wo shiko bi ene ni boni osu shikamo yo ha mletwa na ke obaje bi ene ona ke lelen afi odehe alo manche yala lelen ja ke mami fe egmedin ni ona ke lelen no kun ya no bia ne obachi wo benke wo che ekome ni le efita onupa ni ko jano sanjin ke ni bia he kuni wo bile ake yala ne ni abafe ni alo yala ne na afio ne mini na agba ejino ni ekeba ya jalano alo na agba na mena ya jilano inche ofa ne obache ogbe ochon ablade abi kuni ochon opposition alo gbenani oyo ye marketemi ago chemeke nyeme ke ablade abi meji osu muslim chief ni gamu the first ngbeji tete aje mi banye omanye jun ani nanye ekuku bokeke ni yo miji shina chu shina te ye wonumo niji osu manche ni kinka the 6 ete ba chemo ekun ese ni mene oke wo iche shile ahun ibalake isani wokwe koni woje kusumi ni afio ni ke obinpongbo alo egbesin ode tomole egbesin boni isani atola alo afe mene agba ekocha ni ekocha gba mo mi isani ble omi aba yafa koni keji aje afa atefa na ba ekole baba lake manke mi aba yawole ye eni akele ato koni menisa aka amebaju ya me ale ni ameju ame ale yo ye enefe mo mi wo ba bia ke shikun eja no sane alo jila mi sane wo yo ni wo ba bia ke adwawo to ngma ke ofita onupa ni ko jila he no ani wo chi wo benke buwe wo ba bia ke neke kusum fe mo na ehihije ke na agbemfe mini na agba ekba ba ha jala no ji no ni wota wo ni wole ablade abi be pie jila yeli mi if ya ke jemeji ni mo fe mo ya na edama eyo ewo kaji ebalake ode ko neke jemi akobe na ke sa jilana bona fe ni mo fe mo ase ya fole alo eke musu anmeshi ni enu ya ke neke wo ode ne alo gbomowulu ne mo fe edowo alo won fole bona fe ni ma cha ke shi mo eye mi na kan shi bo fe wole ake kaji e baleneke me kome yemi ni ma chi la ka me na tu egbomo shi no ni awo tu eno ye eji je gbe fe shi ho ni ji ho ni aba wole ni aba tole na kan gbile ho le aba manomi
shi ke je wo ke ya hu e ba ya no ya he kome shi je fe e ja ke bo fe mo ni ji esani mo ade sa aye ni yo numwe obada boshi babao ake bohun ogbla mi fi ogbla no ko fi omi o chonwo ni wona boni ni ehika moyo ha ejake keji itu awie pe eke no fen no alo onupaju pe eke no etan yake boni jano ye alo boni wonu he o ha chon akeshi anga jala na kejemene ki aiwo jano ye kome ejija ni amewi babao ye yake nwele amekplen no shi owie mo ne ha wona wole yake je tamo anga jala na bimu efen shimo be ho ni numwe banyo ba ya imeja bo mi na kangbile jibe ni abachi jala na ya ke ka ba ya la gbefen gbe no me ko me ba nye ke amba he ni amba ye no ka isa ni abaka ke achi jala na yo numo wo ba daboshi ojugba ye be ni sami o ba sa wo chi wo benke buku ake ni numwe ekusun fe mo ke ya lagbeja no to agbeko na ne le wo hie bi ba lololo shi wo ba ha no dwa wo to ngme fi oku ye manemi manchema to ke boneshi kamo ya ke no ine ato eku asa ato eku ni shkwenje na kanji boni sani ebale bo mi ni jino ni oliye ka owie ne ke wo sane bi mo eba na abladi abi ekuku pofo kekeji ake bepiye hiti fi okoye woni kika ni menegbe ne ni egbe shi ne nakaini ebalake wo ye na sajie baba o ake le wo fe wo fuase ni wo kele ya wo kele ba eshina te ye ni ekulete ba che money e ba akuche fe pe ni balake afe kobe ni akwe bona ba fe ni atawo money ba kwese ko ni le eba ni ba shi wo bo wo tu awun wonu noko kashi beni wonu ake wo nyeminu ni wo chole ni osi ayine eke eyawo moko ewo mi tu nche ewon ni bi lake oni ba ka fe kobe nini eba ni ni ti ebe ko wen ewo ke chondo no abalake egbami sane shi sane ni ewe mejeje na ke le tutu ewo manje ni ke ji ebale neke ni ni achembe mi ni osuja si eni mi le ni mi hu ifita here wo fu ako se be ni twake monete awo ni eye ko emu ona shi money awo ye owo leji money you te fin yes just fe wo yes e wo ngunegbe ni keji machilake ekwe moko abimi sane ko ye manche wo money mi no ni manye make ekuku bofo kekene ejake lele jase allow me as a Muslim ake majority carries the vote ni mambi ni nye wo ni owo ni na wo ni ye je somokra ona ni keji wo kwele nwe esamanche anukwali eyake lele manche keji epu ni ba ona ke manche ni ona ni meni fe ni nye micho ame na mishe ake lele liko kwenwe osu fe nwe na mishe ake agbo lumo kotomo mene ona shi alaji tomo osande wiemo mi no ye mi ake ofita jasefu ai alo akranchi ni tashi na meko neken lumo sanjiyeli ne ofita ai shi mabi ye bia na ke ejagbe ake keji mancheku kanshi ato moko ni atokule awo moko awo na jana atokule tade anya fe na no wo ma ababia ke
ni ole kusu ni ofita ehuni afio te baleten ni atoko numone no ni asa atomo dabi kokulete ni ewie mo ekokuboji ke manchete imeji abo mi na ekun ese awo manche ni lebe ba fun ole onu yue mo chichi ewo mo ni awo ne kaji nyumo asumo le awole ni eba kwe eba eye kusu ni eba fe ni machilake eba to eba fun numwe ona yo kenklen obada numweshi ake edwa wotu engbe ni eyagbele blofo ba ke chapter conclude ha wo shihun wobati enotruka ewo waya wose kunu wo kwose oba ye kusumi na keto manche ke kusumi ni ken manche te himeji abome ni eba afio ne aketo ole ke gbe no ni achomo na ke wo enyo ke tege ni bi ne hani hirihiri eba osune oba bile le no oba chi wo benkele ko ni egbulam ye chon wa ke ani hina kan lo ake kemoko eton ni kefe enukwe je shi ata ni akwo na jaji ole ake no no fi ehin ewo fuse alo jeohise koni agbene akwena fe no nija shikaje balake bo fe no nehin ni wo mu ma fe no nehin fi ake henu wo ya wo shen ni wa blade abi wo kejeme sane ba akpasa shida koni wota obi koni wo chi wo benke no mu ekule na kambia mi ena himeje kokuma hu efita koni sane ne na eji koni mokonklo hu aji na wo ajake nekesa ne le kan wo twi no dugba wo wa botemi nyeradon